Mishing chamchina tunma atangin boina le indona athleng ring thina indona hi thil thalo tak ni ma se so no le thon thumak tak tak anu cha thina ni tuntum video a hian Sipaite thil chhar chhuah mak tak tak kan clear ho dona channel subscribe like comment le share kha o rang ka chak tang Sipaite hi ramtana thok tu le veng him tu ni ma se achang chuan nu chui thiam tak detective ani thina he thalaki me sangni pathum vela lakha ani a Kirkuk Iraq ram ami ani 173rd US Airborne Brigade te chuan truck pakhat an check na a rangkachak tlang zakwa somkwa pakwa zet mai an hmuchwa ka heng rangkachak hlut zong hi dollar tluk le ding on pani point panga zet ni in Pentagon official chuan soi he chok hi Sipaite rangkachak an chhar chhuah ani lawa internet a hian rohlu tak tak chhar chhuah na thon thu mak tak tak hmuh tur atam hle a chungzinga pakhat chu Nick Mita chanchin hi ani Nick hi Sipai lam ngai na takle ral thuam hlui leikhom tu ani a tank khal ho theina tur company tank a lot nei tu Northampton Sphere UK ami ani sangni sompasari khana company a mantur eBay ya tank hlui leitur azong kwala Chinese type 69 battle tank hlui chu dollar sing thum sang riatin leitur muani heng tank te hi kumsang ka chakwa somriat vera siamani a Chinese 10 Russian T-54 design an copy chhonani a Chinese type 69 hi sangli zanga vel chia an siam chu awangin tank khovela chuan tank wang tak pakhat ani bokani hetiang ki ani awangin nik po chu phur hle a Chinese type 69 tank alo thlen chuan uluk takin alo infiangala tank din mun chu zirchiangin part thak ngai a omem ti vel alo endikani tanks alota thokte chuan chik taka an tank thar chu an bi chian chuan thildang lam tak an muchuak ta a fel da na bom pakhat chu a in kam kang tlat maya a chunga chuan thil engemaw a om a ang hle ani na chataka an be nuwa a chunga thil om chu an pochuak theita a chu thil chu rangka chak tlang alo ni ring maya pakhat chu po lo ni lo adang an lak chhuah bel ta zel maya atopa chona wain rangka chak tlang panga zet mai chu an muchuak ani heng rangka chak hlut na hi dollar makta duai pani point pasari zet mai ani a mase thil boy thlak tak mai chu Nick hian rangka chak hi anei ngot theilo hetiang thil luthama hi chuan police ne na report phota anei tu dik tak zun chu angai thinani he tank a hian rangka chak hi engtin nge alo om thei ti zo na hi chan thei ani lova mase an rin dan bera chuan hetiang tank hi China in Iraq ne na sangni chuanga shela kumsang ka chakwa somkwa khan aram chen om Kuwait aron thut maya Iraq Sipaite hian Kuwait aram ro hlu an cheprel na sa ti wantlang shirani a he rangka chakpo hi chutiang vera tanga lo om chu ani an ring berani tunhleng hian a chhar tu Nick hian rangka chak hi anei theidonem ti shadalani lawa nei theita se chuan millionaire ani ngal mai don ti na ani bom puak lo Vietnam war kha kumsang ka chakwa somsari panga khana topa an chu dan chuan bom puak lo ton noi riat vel zet ramchung mun shang shanga a omani indolaya bom an thak puak ta si lo te hi abul naya cheng te tan chuan la om takani a van doi pal chuan engti khuna po apuak le thei ring ani kumsang ni somni pakhat April khan Vietnama sung hona lo nei tu te chuan an bu hmuna paun zasari somnga bom an muchwa ka he bom hi M117 destructor ani a magnetic proximity fuse chini in a fuse hi thiulampang tank emo submarine ti vel nen a in to fu chuan puak tur siamani wanai thak takin helai bu muna hian kumsom nga chuang zet chu puak lovin alo om ring mai alo ni a hetiang thil hi indo na ma chon to ram chunga mu tura om thinani kumsang ni somni December khan Bangladesh Hazrat Shah Jalal International Airport ta thok tu te chuan bom an muchwa ka airport ti zauna tur na an thona lama ani Air Force Bangabandhu base bomb disposal unit te shatirvat ani a anni chuan him takin an la son theyani he airport ki kumsang ka chakwa somriat vela tanga mantran to kha ani a he bom hi kumsang ka chakwa somsari pakhata Pakistan atanga zalen an swalai Bangladesh Liberation War lai vela Pakistan hau bom thak ani ngei mela tuma shat lavin helai airport a hian puak mai thein alo om ve reng ti na ani
kumsang ni paruk khan Lebanona khoti takte waza ye a bom hlawm tak charani a he bom hi cluster bom anti angchi ani a bom chunga hian bom te nau tam tak da ani a bom an thlak nuwa le a thlen dona apuaka bom te nau te chu mun chang changa an puak dar ta thina ni hetiang bom hian siat na thlen na sa thei em awangin soisel po hlo hle a voi khata mun zau tak angong thina ni helai khwa ami te tan hi chuan apuak lo hlok hi thil lom om top khok ani top mai ani tui hnuai thlan mual New Guinea achanga mel sang khata hla a hian chok laguna oma Indo pui pani na laya Central Pacifica Japan Indo longte in kul na thin mun poimo tak ani thina ni he lagun hi thlar kar zaruk le pasari zet in zum khomani a Micronesia ti in an soya kum khata tlo tu mi sing khat sang kwa vel lek nei thinin khovel ramzi nga tlo tu nei tlem ber polani tlo tu nga lem lo ma se helai mun hian thuruk tam tak anaya chumi mutur chuan tui hnuai lu ero angai thung Indo pui pani na lai khan chuk lagun hian Asia Pacific conflict a mun poimo takachanga kumsang kha jakwa somli pali February khan US Navy ti chuan ban borwa ka le tui hnuai tangin chuk lagun hi nasatakin abeya he anset na hi operation hailstone ti in an soya Japanese longrual tam tak anti chia a until ti chiat atam tham em awangin tun thlengin chuk lagun hi khovela tui hnuai thlan mualian ber ani pha ani Indo zone nuwa chuan Japanese long le thlona te chu tui hnuaya an pil nge nguka he thlan mual motur hian tui chung lu phot angai ni chuk laguna hian Indo na man ruwa a hlui to chang chang tam tak mu tura oma chu chau chuala ni lo Operation Hailstone a hian Japanese Sipai sang li chuang chu tha emo in hliam an ni a hengmi te ru rau hi tui hnuaya mu tur tam taka omani tui hnuai lut mi ten mishing ru rau an charle nol china hetiang hian awangin history a mun poimo tak changma se tui hnuai lu na mun atan chuan than omlo tak ani thunga engthil nge le tunge anjuk mu don asia theilawani chuk laguna longpil zinga mingthang tak pakhat chu Sipai thwam hurlong Fujikawa maru ani a tui hnuai fit za soma thuka he longlian tak hi mu tura omani ral thuam phur long thlingin apilawangin khomwal Indo na ral thuam lampo tuinoya hian mu tura om pha tank ti vel po mu tura omani South Pacific hian military history tam tak mu tura oma chuk laguna tanga khothang lam mel sangkhat vela palau thler kara oma heta po hian sipai sul nu mu tura omani tunaya an mu chhuah thar pakhat chu khwajin te mu chhuah ani a kumsang ni som pasari August khan palau thlar kar tui pui kam vela long anin kar kwal na lama thlona an mu chhuak ani he thlona hi palawa hian kumsom sari panga chuanga lo om to a nimna le nom nokin alo bom khatluk to ani chir dup thlona kumsang ka chakwa somsari pani khan Australian Air Force te chuan Papua New Guinea van boruak an thlokwal na a leilama thilmak tak an mu a enfiatura an helicopter an trumtir nu chuan Indo pui pani na hunlaya Indo thlona B-17 e flying fortress ani ti an finfi ani helai chir dup muna hian kumsum thum chuang lo om to ma se he Indo thlona hi ala tha angreng le a machine gun po lo lo om veka achunga coffee bur thlengin alo la omani he thlona tla hian chanchin ngai nom tak mai ania a chanchin chitur chuan kumsang kan chakwa somli pani February ni somni pathuma kan kirle photangai ni hemini hian captain Fat Eaton chu Japanese bongra phur longlian ti chaturin athok chhuaka longa be chandon cha ti a chuan thlona chu achiang lo thuta milma Japanese Indo thlona te chuan an thlona chu an non be chun zom ngarani nasataka an in kwal nuwa an thlona po chuan atwar na sa to hle a atha pakhata tang chuan fuel apu chhuak ti captain Eaton chuan a shangala thlona tum mun nai vai a om lawa wangin an ti thei om chun chu leilama tumri stop ani ti chuan Papua New Guinea a chirdup mun pakhata chuan thlona chu engtin tinemo atum tir thei ta shama maktak main captain Eaton le midang parukte andam chhuak vekani ram hnuai chirdup muna tang chuan ni hni zet kea an kal nuwa mun ro lai an thleng thei ta shama ma se thosi se na le malaria ti vel an tuar na sa hle ani vanei thak takin helai vela cheng te an tong fu hlawm maya an ni chuan an lo en kola thinglong manga luizo thla in
Australian Sipaite nen an in mu theita ani an thlona tlak na mun hi afal ema wangin ngai ven zui levin a ringa kumsang ka chakwa somsari pania an mu chhuah le nuwa sipai thil rui boy puitu Fred Hagen le David telichet te chuan an ngai ven zuya thlona lak son hi thil theilo tluka ngai nima se kumsang ka chakwa somriat vela tang khan an boy puitana ruam man siam nan kumsum ni chuangan mangani kumsang ni parukan Fred le David te hian B17 thlona hi an thiat dara helicopter mangin an thiar chhuaka ti chuan Hawaii an pan pui ta a an rem khom le a tuna chuan Pearl Harbor Pacific Aviation Museum a mi pui an thei turin an da ani ole du tok le phot mayang o kan soi ba ka soi tur dang tam taka oma kan soi tak zinga khan khoi khange makiti ber comment lama min lo shil vela i chat dan shan ve thina turin share le kyok don ya o